Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, Талал Жарнама YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн 17 сентябрь 2023 жыл. Мал базарды тартып берем силерге. Лайк басып коюңуздар. Атайын бир аз кечирээк келин туугандар. Сатылып аткан учур, баасы чыгып, малдын баары сатыкка кетип аткан учурлардын баарын тартып берейин силерге. Assalamu alaikum, аксакал сатылдыбы? Alındı. Alındı. Kançadan almışlar? 11'den, 7'den, 8'den aldım. 11.000'den, 7.000'den, 8.000'den. Çarbalar eken bular, he? Ne çarpar? Mal kanday, arzan mı? İki dişlerim var. Bası kanday mal? Aval düşüp etti arzam ol kaldı. Bas düşüp etti. Düşüp etti. Ertemekler. Hastaya getirelim. Kança oldu ya? Kançadan gitti bak. Alıştım yarım, yetti. Ohu, arzandap gitti mi mal bak? Ertemekten kımbatırağı deydi, hazır уже. Bas düşüp etti deydi. Satı oldular bak hele. Kançadan aldılar? 11 yarım. 11 jarımdan. Жақшы koyulur eken, çarba, he? Yaşı koyun. Жаш ойлор экен. Жерде торпокторду дагы алып кетип атат экен. Урматтуу Талас тургундары, улуу айдоочулар, автосервис Жомартта аксессуар бөлүгү ачылды. Биз мурда ушул автозапчасть бөлүгүндө болгону тетиктерди сатат элек. Авто аксессуардын дагы бөлүктөрү ачылды. Мен силерге ичин тартып берип коеюн. Уна тетиктер үчүн ушундай ар кандай жакшы аксессуарлар келди. Туугандар. Заказ бөлүмүндөгү бир күндө алдырып берип атат элек. Ушул бөлүктө ушул жерге келип Таластан табылбаган тетиктерди 0507 84 84 44 нөмүрүнө чалып, мына ушу Бузурман деген бала силерди тейлейт. Келип сода алып кетиңиздер. Дагы ушу туугандар, колубуздан келишинче сиздерге унаа айдоочуларга шарттарды түзүп атабыз. Мынакей подъемниктер, усталар кызмат кылып атат. Мастерлер сиздер үчүн. Жана ошондой эле авторазборду ачтык. Бул тетиктерди туугандар. Фасаттардын ушул кезде бардык тетиктери бар. Монолор, моторлор, коробкалар, БМВлардын, капот системтердин. Дагы Кудай буйрса жакында ушул жерге автомойка ачайлап атабыз, саммой. Туугандар, лайк басып коюңуздар. Биздин сервиске кош келиңиздер. Мына туугандар, ушул бокстардын күнбатыш тарабында авторазбор дагы ачылды ушул жерде. Ökan, satып алдыңбы торпокторду? Канчадан алдың? 28'den aldım. 28. 28'den. Канча айлыктар булар? 6-7 ай го, 7 aylıklar. Мал кандай? Баасы ылдый өйдө? Arzan öyle oldu. Арзан болуп атат, э? Четинен тартып берип берейин, астынан чыккан. Канча экен козулар я? 85. Чичектерби? Koçkor. Koçkorlar, he? 85. Araşan ballar. Araşan balları. Düş beröz. Ya. Düş beröz. Amne arzandap ketken. Bize gerekte de bu. Kulaklar çoğun eleken, he? Kulaklar tırmaz etmedi. Nomer sayt boluz. Ya. Nomer. 705 0705 05 25 05. 05. Satып алдың үлкен торпақтарды? Қаншадан алдың? 20 миңден. 20 diyor. Арзан екен, а? Қанша oldu байке торпақ? 20. 4'ten aldık. Çarba koylar қанша байке? Assalamu alaikum. 14 миңден. Алейкум жақында. Арашан жақтарымызға тартып берейін. Қошқорлар қанша байке? 10 jarımdan. Koy kança bayke koy? 10. Aleyküm assalam. Assalam. Hem ne koylar bular? Pardon. Kaçadan? Şişek mi? 15. Çok koy ya. Boşa çok koy. İyi. Araşan mı? Pazara versen boşa okşar. Kança bağısı? 20. Oy çok. Koçkorlar kança bayke koçkorlar? 25. Ayırma çok mu? Sen distonga saldın mı? Kaça sürüyor da. Az bugün sürağınca boş ya. Kança eken ya bu bağısı? 90 metre. Onu görüyorsun taksir. 90 ha? 110 da otur. 110. Boyu kança boyu? 1 metre satmış. 1 metre. Taza araşan mı? Hava. Nomer aytmamış. 755 0755 77 66 77 66 66
69. 69. Yaşı kança? 60. 6 dişe. Hayırdaki? Bakayım. Bakayım tamam. Arasan koçkollar kança eken baykeler? Assalamualaikum. Her gün arkadaşına aytıyor. Sizdiki kança? 40'tan da. 40 mingdan. Aleyküm selam. Ne yaptınız? Koçkollar kança koçkollar? Ya. 50 mi? En kımbatlı tart vereyim sizge izle. Tamam. Koçkor kança bayke arasan? Ya. 100 ming ha? Koçkor kança koçkor arasan? 60 da. 60 ming son mu je dolar mı? Son he? Dolar dediler taң alбайт келдик арашаңга. Assalamualaikum. Kança eken koçkorlar? 80'den. 80 ming son mu je dolar mı? Son belli. Kança eken koçkor? 70. 70 ming. Son mu dolar mı? Son. Son he? Dolar dediler taң alбайм. Kança eken? Geçe araşan firmaga barıp tartsam 60 ming dolarga berip atın deyip ko. Araşanlarda son bu dolar bu dep soramasam. Жаңылып каласың да. Koçkor kança eken bayke? 100 he? 100 ming son mu dolar mı? Son he? Kança eken o koçkorlar? Kimdiki eken ya? Mek. Bası? Bas 50'den. En kımbatı kayız eken ya şu pazarda? sattım ben. Kançaga sat? 150. 150 ming son mu je dolar mı? Son he? Özüm karavanın. Assalamualaikum. Qanday ukom yaxshi edi, aka qandaysiz? Yaxshi bo'ladi. Seniki bu? Eko. Astiki, aka. Бұл мен арты. Qancha baholari? Бұл атамныкы да. 100 000 деп отырмын. So'mda? 100 000 сом де. O'sha so'mni qo'shib aytmadinglar. 100 000 сом. Alloqdan firma tashlab 60 ming dollarga beryapti deb, 171 ming dollarga bergan qo'ymoqmisan. So'mni so'rasang, dollarda dedilar, taң alбайт keldilar bu. Bu yaşı qancha? 2 yosh. 2 yaş. Qani yaxshimi, tozami? Bulchu. 3 yosh. Bası qancha bu? 120 ming so'm. 3 yaş. Nomerni aytib qo'yasizmi? Qaysin? Ekon Telefon nomeri istedi. telefon nomeri, telefon. 0502 0502 19 19 26. 19 19 26. Tavas şahrında Qo'shqorlardan eger jaqsa chalasizlar. Eng qimmatı qancha ekan bu? 200 memleketten so'ratgan nerede? Qayerda? Tava ekan qimmatda. Qaysi tava ekan? Bularning quloqlari, burunlari bari qarab turmaymi? Tava ekan uchun. Assalomu Barmi Qo'shqorlar? Tartsanlar. Tava ekan. Yok aytmayın oğlum. Kamera. Assalomu alaykum. Qancha ekan bular basi? 80 bin. 80 ming. Ha bu. Assalomu alaykum. Qanday safsarmi? Qaysi ekan? Anarbek ekan o'ylarimi? Qo'shqorlarmi? Erbol. Alaykum. Anarbek ekan yo'qmi o'zingku? Yok. Qanchadan bular? 50 bin so'mdan 120 bin so'mga chayin. So'mga chayin. No, eng cho'ng qancha? Eng cho'ng 10 bin dollar dedi. 10 ming dollar. Qaysi liniyadan? Gigant liniyasidan. Gigant liniyasidan. Yashi qancha? 3 yosh. Velikan. Velikani. Jalan qo'shqorlar bu nima? Urg'achilar yo'qmi matkalar? Yo'q, matka yo'q. Ne oldu? Shu balasi. Kuşun balası mı? No qizillar o'shaniki. No qara gulörün neresi? No qo'lavgan. Narqi chetki Jaguar'ning balasi. Qayerdeki bu? Böyle. Bir qo'raniki mi? Bir bola. Sizniki atınız kim? Erbol. Erbol degan. Balaniki. Berdik aylık Arashan. Berdiki. Aylık Arashan aylı mı? Arashan aylının Arashanlar ekan da. No Afgan ekan ha? Çok çok.
Карашам bu. Номер сайт konuş. 502 64 502 64 64 35 35 35. Kozlar kança kozlar? Kozlar 50 ming so'mdan. 50 mingden he. Lopes degan qo'chqorning kozlar. Lopes. Alloh iyi qara bo'lsin. Qaysini? Nogu? No, narxisi? Ha, bu he? Taza bu? Karablevский liniya. Karablevский liniya. Ektish. Qaydiki bu? Kengarallıkta. Kengaral. Basıç? Bazı 60 ming dollar. Son bu da dolar mı? Son. İyi, hoşçakalın, hoş aytsana. Jönde 60 bin son. Номер сайт konuş. 0500 0500 30 95 95. 30 95 95. Kengarallık. Siz kança bayke? 200 dollar. Son mu dolar boş aytın? Son verin. Bu qaysi liniyadan? Buldozer. Buldozorluk ha? Boyu kança? Yaşı boyu? Yaş 4 iş. 4 diş. Номер сайт konuş. Qayerdiki? Qaroy Lenin. Qaroyduk ha? Номер сайt konuş. 709 0709 44 28 98. 28 98. Bu Araşan kozlar mı? Kaysının kozları bu? Şu buldozorun balları eken he? Urgaççılar var mı? Üçe urgaççı. Erkekleri. Bari bir yaş eken he? Kança aylıklar bu var? April eskiler he? Жақсы эле түштүү мындай данныйлар барбы? Yaxşı эле mi var? Жақсы эле. Ошол номерге байланыша берет да жақсы. Мына туугандар. Алман кечче тартып атам силерге. Жылкы жагын өтөйлү. Бул жагын торпок жагындагы тартып берет. Ой, бейни канча калдың? Iya. Kança oldu be? 70 bin. 70 bin satı oldu. Hey, kunan kança bıştı? Bıştı mı yaşı? Kança bası? Ya. 130 he? Kımbat mes mi? At kança ya? Sola жүріп ода тоқшет берді. Ya ең ұрды бір жиын қалды. Sola жүріп ода. Кетті. Çıdağına birinde de çıdap. Жаш емнекен байке, қаншаға кетті? Ya. Bilmem başka. Айтпаңыз эми, елге маалымат беріп отырмыз байке. 75 oldu. 75. Bu жасқа быштыбы же? 75'ke кетті. Oo bana bak. Assalamu alaikum. Бе қанша байке? 220. Тазаған бы? Var. Жома bakay tartış жақсылап. Assalamu alaikum. Шын эле мүчөлөрүн баары жакшы экен, э? Бул тууганбы, туалекпи? 3. tut kursağında. Курсагында 3-түү. Жаска туйт да булар эми, э? Кайсы айгырдан токтогон? Çardaş degen. Çardaş degen. Чардаш. Rusya'dan gelen. Жоошпу саадыргандары? Mingide. Миңге кайсы айылдан? Kumarık. Кумаров. Номерди калтырып коңузчу. 709 709 436 436 716. 716. Жакшы бей издеп жүргөндөр көрүңүздөр туугандар. Бою да бийик, мүчөсү дагы таза. Тазаган аралаш мына ушул бе. Сода жүрүп атып. Баазын эле айтып коюш. Сизди тартпайм байке. Канча экен байке кунандар? Тайбы кунанбы? Кунан. Жаска быштыбы? 80 миң. Ат канча экен я? 260. Көкбөрүн атыбы? Чабыл эле. Кунан канча байке? 70'te oturup koygan. 70 he? Mal кандай болуп атат? Баасы өйдө ылдый. Ылдыйраак koygan. Ылдыйраак, э? Булактын аттары көрүнбөйт го, келбесе керек. Ой, сау.
At qancha ekan at? 160. Bıştı hoca buna nima? Bıştı. Jaska biraz iyi. O yoqda ko'kbörni atı var ekan. Tay qancha qunan bayka? Ya. 70 ming. Böyle koşsan. At qancha at? Ya. 310. Emne öneri var? Sen kim espi? Sen kim espi? Kimdiki? Qancha da atmay gel. Qanday önerileri var? Bütü var bayka. Universal. Oo, Ulak. ulaq. Arava. Kultuatır. Yaxshi ekan uchasi. Jashi qancha? Ekazi. Ko'kbörga tushdi. Oo. Qanday dodovoru, yurganlari, Yaxshi bayka var. yurganlari. O'ta qatı. Qatma. Qayerdiki bu? Beştaş. Beşiktaş. Nomer sayt qo'yish. 0700. Ya. 0700. 0700 50 54 90. 50 54 93. Yaxshi at ekan. Ya. Atım uluk. Uluk degan. Atni ati. Atı böyle yok. Atni ati degan yo'qmi? Bugun ko'kbörni atlari asti tushdi. Oşandığı Qancha berdi? Qancha berdi? 280. 280 ga berib etibdi. Beraversen bo'lmoqekan deb o'tasiz? Yo'q a. Beyler qancha aqsaqal? Qulundu beyler. Assalomu alaykum. 120 adam. Qulundu menen ha? Jo'shele beyler. Qulundu menen 120. Qulundu be qancha ekan bayka? Ne olsa? Alın mı bayka? Ha, satolar qancha qaldilar? 100 bol. 100 mingga qulundu menen. Ko'tayin ha? Soda jiroda to'xshaydi. Tavaz yardımı. Jo'may. Qancha berib o'tadi? Yok başka. Ha, boshqa u. So'g'imlarni ko'rib qo'yish. No, so'g'imlar kimniki ekan, baykalar? Assalomu alaykum. Ya. Qanchadan ketdi? 125 dan ha? Yaxshi-ku, ayoy semiz ekan ha? Baylangan bular. Baylangan. 250 dan nashatqa bu ara? 2,5 turu da. 2,5 turu. Mal arzon bu bayga? Yo'q, normal değil. Qancha ketdi bayga? 25 bo'ldi u. Bunday bak yürüyor dedim abi. Urg'u turu. Yo. Oh. Kim? Kimdi? Bacam mı? Bir qancha ekan bayka? 90. Beyler qancha beyler? Bazını aytib qo'ying. Oy bayka. Chef. 90. Ben abi aytmışım. Qulun qancha qulun ya? Javog'i. Assalomu alaykum. Javog'i qancha? 25. Javog'i qancha javog'i? 33. O bu muzol uylar qanchadan? 70'ten bolsa bereyli otoks. 70'ten ha? Qancha turmushlari? No 4-chi, 2-chi. 4-chi, 2-chi. Mal arzandab ketganmi, qanday bo'ldi? Avuch as bo'ladi. Çok qimmatdaganda malning bahosi tushishi mumkin. Sata olinarmi? Qancha do'stlar? 60. Bunajin qancha? 70. Ya. Bu qancha bayka?
Soygunga jarayбы? Soğum 76 mı? 99'un soğumları. Bu soğumlar mı ya hüküm? Soygun gol? Assalamualaikum. O da soyulma. Bağalan munayın. Siz şey turganlarda. Kaça ki? Tumaka bilen sayıp bere turgan. Kaça da? 65'ten sonra. 65 tane. Mal qanday oldu? Yokmuş. Normal. Normal. Ben bilsin. Bu ara to'dan keldiyse daha bayladık. Yok zayıf. Zayıf. Uy qancha ekan so'g'im uy? 85. 85. Qancha euro o'tadi baykalar? 83. 83 ga berib yotibdi. No, so'g'im qancha ekan bayka? 70. Qancha ekan o semiz uylar bayka? 80. Buqa qancha bayka buqa? Bayka buqalar qancha bo'ladi? Aka biri 10 fark şey men qarmab qo'ydim. Narxi-chi? 45 dan so'rayapti. 45 ming. Qancha ekan bular? Qancha buqa bayka? Buqalar qancha bayka? 50 dan. 50 mingdan. Qancha yosh? 1 yoshga yaqinda qolganlar. Bu buqalar sotiladi? Qancha ekan basi? 80. 80 ming. To'dan kelganlarda bu buqalar qancha yosh buqalar? Alındı. 52'den alındı turma buqalar. Soygunga semiz buqa qarab ko'raylik. No, buqalar qancha jigitlar? Qancha oladi turmaklar shular? 90 don, 90. 90 don. Bunu içiyoruz. Hasan To'dan kelganlar bor ha? yok baylangan mı? Baylanganmi? Bu aq buqa kimniki? Gitti bu. Qancha ketdi? 117. 117 ga cho'ng buqa ketdi. Bu uylar qancha ekan bayka? Cho'ng uylar. To'xtar aka. O, to'xtar aka. Bular qanchadan? Buqalar qancha buqalar? Var mende de var diyeyim. Var 51 biri 7. Ya sonra kaç bak aka. Kulunlar ketdi bayka. Qanchadan bo'ldi? Berilgan yo'q. Qancha dedi sizga? 38. To'g'anlar qolmang deb tartib berdim. Videoga tasib qo'yinglar. Like da qaytalab qo'yinglar. 50% tushirgan bo'lsa, milliy turda tartamiz to'g'anlar.